جغهوني أفريقيا جي دزانن كودو عرتهاش تشيبونا يعني براستي هجي نهاية تزانين كو هجمارة برين داران چنده بحثا قاسي 10,000 كان ليه؟ اف هجمارة نيا داوينا هجي بهزاران كس لجير آواهين روخاي ماينا مرينا كس هوارين وانجي نابهيسا بلا هم بيجن خما داوية كارساتا داوية بيتن لسر ملتيما جي دكتور بيوار خنسي شارزاي جيولوجي جي بغداد برسم دكتور اگر آماده بي تو بخير هاتيه كردستان 24 دكتور أفا چه لباكوري كردستان بله کرم که سرچاوت من لباكوري كردستان تركيا هر وحال روجاوا وسوريا برايا هوا وكي شارزاك جيولوجي ارتش مروفات كوجيتيان آواهي مروفات كوجن آواهين بكاليتا آواهين بسروبر آواهين بازرگانی بله زور سپاس دست به که سرخوشیا خزانت جمارا زورا قربانیال و ریدانا سروشتی پیدا بوی که ریدانا کش در وی اراده همین مروفه که لخمساری یا بو یهویا هنده کو زیان پتر لی بیتا کرن وان دورت کمرت زلزالی لیته دهین وکو ترکیه و ایران و از حس کم پیچه کشلای زانستا جیولوژی و بحث کم بو اوای بو بینه را دیار ببیتن کو اف بزاوا لرزینه و گو دیرو که جنابته جی بحث کری یا بردوام او ده بردوام جی بیتو نار راوستد الهویا هنده الباشور و دو بلوكت مازن بلوكا باكورا افريقيا ويا عربي ولاتت عربي ابد همي السروي بلوكيش يمن بقرا والسعوديه بقرا وعراق وسوريا ولبنان همي سوي بلوكي هيزا كاجير عرض في بلوكي برف بالفدد ببرف باكور وباكورا روشهلاته برانبري بلوكا ايراني ويا اناضولت كمنا باكورا افريقيا بتا فشار نابينا هر دوكادا درزکا گلکا کیر دست پید کتن شکنداوی تید بو باکورا روش آوا النزیکی پنجوین داخلی هرما کردستان بیتن و النزیکی تخیبی یه هر سه دولتا الویره او درزه دوتاد بیت شخص بیتن تا یک چید راز بروش آوای و چید بو جای سمتا جای طوروس حتی خود گهتا دریا گهتا قبرص سوچتا بحر دكتور اگر تو بحث جغرافيا بتيجي قادير ودريجة ما هندا وقت نينا جكرا ماخو مثلا أفيا يعني ما قلتي عرتهاش خالكيت كوجيتن يانجي آواهين بكاليتا خالكيت كوجن تبر سبا من هذا جكرا ماخو تركيا تزانيتن كل سار خطا عرتهاش دريجة يا ديروكا تنل باكوري كردستان طبعا ديروكا جكرا ماخو تن ديروكا كومارا تركيا ها يعني دفانسا صالان دا تن الباكوري كردستان أبا حفت عرتهاش تشيبون أبا نخم صار يا دس هلاتي كو آواهين خو ريوبانين خو اف كومبانيين كو مولاتي بيداتن لغوري خطا عرتهاجي آواهين خو تشيكاتن حتى كو خلق نبنا قرباني بوچي افتشتا بسستي وخمساري هاتي وارد بله بيشك خمساريا كازورة هاتيا كريم بسبوري شارازا الفان ولاتت كمال الزلزالي لتر درباز بين اقداريوات كان بسبور قلا شارازانا بيجن اف عردت سستو يت ام دست نشان كان كوهمي بفالرزين في صمتيت كفن هنگ في دوری وارا پروژيت مازن چه كان آوایت گلا بلند چه نکن مشروعیت مازن چه نکن بنداوت گلکت مازن چه نکن ببیته هوی هنده پارسنگا عردی صنایتر تیک بچیتو ببیته هوی هنده بفالرزين هزا مازن در بچن وكي افروكا هاتيا ريدان سبيدي ساعات 4 دقيقة يعني او جهه اللي در كفتي از شفيدي الفي وتيلي بومن ساعات 4 دقيقة ليه كفت ساعات 4 بيلا يا لرزينش البغدادي درباز بو چوخاله بله سنتري الهمي رخت نزيكي 1000 كيلومتر برفرایی گرت همی گرت چونکه هزاوی گلک آب قوت بو و یا تأکیدت کرد بسپورت بجنه واره و برید و مالاتال اوه کمره زلزال گلک آب هزا وقتی لید دجی مشکلاوی او موجات ارتدالی لیتتن يعني زلزال نار راستتن ایک دوف ایکی دیتت هندج اوه نقلت بتری 130
زلزال وی کفتیت بچیک نابینا 64 نابینا 3 حتی هفته اوه هنه دستنشان هندید کرد که اف دوره اف پلیت حساب صناعی استقرار نابیده و پروژه که دوا و اجبه هنده اوه ایکش آستانگیت مازنن که ده چوا خلکی قرطال کن شوان آوایت که پداره ها آوای حرفین الزور بیت کمنا سوی کمرا زلزالی دکتور بیوار بهینا سر باشور کردستان هر سه چهار پارێزگەهان ما هست بکر لدهوکی زیادتر بو هلبت لدیار الحمد و شکر کو ضرر و زیان جانی و مادی نبون تو شرازای دوی بواری دا يعني كردستان لسر چند هزه يعني جي لسر كيش خطا ارتجيه حتى چند ممكنه الكردستان هري زيده خدينا كت اگر ارتش چه ببيتن ببيت داتای هاتینا تو مارکرین 500 سال دیمایی که دا تایبت السمتا ریبارت دیت نهالت کوی را در باز بن تایبت نزیکی تو خیبی و سمتا وان در زید من بحث کری گلک جارا یا گهشت هفته هشته حتی نهیج یا چوی اگر برای خودنا نقش زلزالی 500 ساله ده او نقطه زلزالت 7 و 8 و 5 و 6 همی سر دیارن نوکش بر بزاوا تأثیر مرو سر سرشتی زور پروژیت مازن ترتین دانان توقع بسپورت شرازات بیشن احتمال هيا اوه ببیتا هویا هنده زلزال قوات اللي بين وبهستر بين جمارة واجي بتلي بين بو اوه تأكيد اللي بكان يعني بسپور شرازات زور مهمة بلي حكمتها فان ولاتا بيتا بيناكد بسپورة كي شهرزای زانستا جیولوژیا زلزاله یه هولندی بری سه چهار روزه سرخواندن زلزال بحرا سور کفتی بحرا سپیب کفتی الروش آوا رخی ارمیه کفتی هفته هیوی دوک هجیا 28 هیوی خانقین هجیا يعني شو دزگاهت حتى في قاوي جداخين دزگاهت بولرزين العراقي والهريمة كردستاني وسط نواتينا دانان كبشن بردوام بزانن كده ريدان ده چوا بيتن اوي پسپوري تأكيد كريات بجيد ده اف ريدانا كامازن پیدا بيت بس ومالاتا هيچ خمساري نكريا خمساري كيلو گوه خونه داوه اوي دي و اواد هوي چه بوي انجامت توقعاتا وي بخبيري هجكو بدرست راز درچون باشا الهريمة كردستان اجبركو امن سيكي كاميرا زلزالينا وي خطا متبحث كري دبرا تخيبي بقرا زاخو بقرا حتى كاني ماسي وحتى تو تشيتا مرغاسوري او حتى تخيبي بنجوين اف دبرا زورا نيزيكي في زونا يا زلزاليش بهندي وقت زلزال الوانيت كفن وخارتر كفن بيلت وادقهنا ناف هريمة كردستان دا باشا دكتور بيوان افرو كفتي يا زورا بقوات 7.8 كهند حياة حتاش بغداد ارباز بو بزانا تأثيره يا ديار بو بيشاف الدهوك هفليرو وخارتر بله. بس تو چند بیا خارتر کمتر بو دیار بو دکتور بیوار از پرسا خویا داویش تبکم در حق شاندنا پاترول هرما کردستان لسربوریا جیهان بریا ترکیا بولات جیهان راستاندنا في بوريا جبروجا كي جبيتي ام ممكن دريشتر بكاتن چه زرا روزيانا كت جهني تهريما كردستان اج روي ابو ريفا روجانا چنده اوریدان سروشتی کاوکو تایبت بیولرزینا شوپا خود اختصار آبویه همین جهان چه بوریت نفته بین چه در بازبین بین سفینه دا بیتن لیده تایبت ام بوریت آسنید منطقه زلزالیه که قوات احتمال بیبته هوی عنده بوریه پقینید یا بوریه خراب کرد تیک بدد ولاتا که روزانه 400,000 برمیل نفته هبن فریکت درور ریکا بوریا دا بوسیکا جهانی اگر تو بهاوی ابرو که حساب که برمیل چنده و تماشاب که چند نفت درد کوید از باریام او روزانه خسارت یابی از بیشم بترش 25 میلیون دلاره قال لك سپاس بو هيجا دكتور بيوار خنسي شرازاي جيولوجي بغدايه سپاس بو زانياري انت هم در حق بترول هم جي مثلا جيولوجي وعرتجان وباندورين وبقشتي لسر هرما كردستان وعراق ولاتين در دورجي